Macindano ma mavenya ma thukuru cia muthingi bururi-ri ni mambiririe thukuru wa kothi ya urutani ya Kigari kaunti ya Embu thutha wa ministry ya kithomo gwatha ciama cia mathako ma thukuru bururi-ri citabanie mbitika ici na ithenya uria kungihotekeka ciumia igiri ntituku. Ona thengia gukora gutirari na kavinda keganu ga kwivariria, atabania maugite ni meganire na rekondi iria arutwo makoretwo makiandikithia. Kulikuwa na muda mchache sana wa kujitayarisha, lakini tunashukuru Mungu kwamba wamejaribu na wamejikakamua na wakafanya vile vitu ambavyo hata tulikuwa hatutarajii. Imeonyesha kuwa watoto kumbe walikuwa wanaendelea kufanya mazoezi, kwa sababu hatujakuwa na serious case yoyote hapa, labda majeruhi nini hatujakuwa nayo. Arutwo kuma gitaro gia gatagati wa bururi matongorete thiini wa mavenya makuvi na Rift Valley magatongoria mbitikari cia gutwikania ng'ongo. Ndi mukenu ni guka na mbeo njukite na ndirona ngithi mbere. Kwa mahenya ndaji ndi kirathi gia gatandatu na ni nyonete no hote ona igithi mbere. Ciana icio ihotete kuoneka ina talent ni tugucihota gucirumira nigetha cithi na bena training na tuhote kwari na ciana wa feeding makoro meciana cikukorwo compete na andara me thini wa academy cia athletics. Grace Nduko kuma kaunti ya Makueni andikithitie rekondi ya mwanya ithenya riria mita 800 na gukorwo ari wa mbere kwimathira kanya ga kurugamirira Kenya macindano ri magitaru kia Afrika ya irathiro. Katika siku zijazo nataka kuwa kama Ellen Obiri niwakilishe Kenya. Ukiangalia huyo msichana unaona ako na stamina, ako na endurance na ako na speed. Kwa hivyo ni msichana ambaye tukimwangalia na tukumweka matumaini yake vizuri, ni msichana ambaye atafanya vizuri katika siku zijazo. Wa uguo ministry ya kithomo iraurethetheririe thukuru gukinyaniria matanya ma gutethia arutwa kugaciriria taranda ciao makiria mithakori. Vando Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mongai.